وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih dapat melanjutkan pembahasan ataupun melanjutkan talaqi kita pada surat Al-Baqarah, dan alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa melanjutkannya. Mudah-mudahan yang di pagi hari ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, dimudahkan dalam pekerjaannya. Amin. Amin, amin. Perbaiki segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita kepada jannahnya. Amin. Warahmatullahi bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna tuqan wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Baik. Kita akan baca di ayat 94 ya. 94 sampai 97 ya. Wa busyra lil mu'minin, sampai situ ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud-darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Ya, silakan. Qul in kana lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya, silakan. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Silakan. Wallahu alimun bil-zalimin. Wallahu alimun bizzalimin. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Ya, silakan. لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. Ya, Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Ya, ulang lagi. Yu'ammaru, ditahan lagi mimnya. Kita ulang. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Ya, silakan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. Ya, silakan. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar. Diulang lagi. Ayyu ammar. Ya. Situ ada nun sukun bertemu dengan ya. Ya, jadi idgham diguna. Kemudian ada mim bertasydid, jadi ditahan juga. Ayyu ammar, ya, dan tebal, ro-nya dibaca tebal. Baik, kita lanjut. Wallahu basirun bima ya'malun. Ya, silakan. Wallahu basirun bima ya'malun. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. قل Man kana aduwwan Jibril fa innahu. Oke, sampai ada qalbik ya, sampai di situ. Baik, kita ulang lagi. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Ya, silakan. 1, 2, 3. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. Silakan. فإنه نزله. 1, 2, 3. Silakan. Fa'innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Ya. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Ya, silakan. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Baik, Pak Asrizal, silakan Pak dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله
خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا Mohon maaf, Pak Asrizal, agak terputus-putus suaranya. Suaranya agak terputus-putus. Mohon diulang lagi. Dari awal saya. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما يعلمون. Diulang, wallahu basirun. Wallahu basirun bima ya'malun. Ya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. Yadayhi agak panjang ya. Yadayhi. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Jazakallah khair. Baik, berikutnya Pak Akris, silakan Pak Akris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Baik, sebentar. Yang tadi lakumud darul akhirah dimasukkan Pak Kris. Oh ya. In kanat lakumud darul akhiratu.
Diulang lagi, mohon maaf. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannahu abadam bima qaddamat aydihim. Bima qaddamat, dari situ saja. Bima qaddamat aydihim. Ya. Wallahu alimum bizzalimin. wala tajidannahum ahrason nasi ala hayatin wa minal ladina asroku. Baik, untuk hayatiwa dimasukkan tanwin bertemu dengan wawu dimasukkan ke wawu. Hayatiwa minal ladina, dan ditahan 2 harakat. Diulang lagi. Oh, ditahan Pak Ustadz ya? Ditahan. Oh, iya. Wala tajidannahum ahrason nasi ala hayatin Ala hayatiwa. Ada ke wawu dimasukkan. Kan termasuk apa? Idgham bigunnah. Wala tajidannahum ahrason nasi ala hayatin wa minal ladina asroku. Ya. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bi muzahzihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Kul man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik biidnillahi musaddiqan lima baina Fa'innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Baik, berikutnya Bu Farida, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Khalisatan min dunin nas. Ada ikhfa dan idgham ya. Ditahan lagi Bu, dari khalisatan saja Bu. Khalisatan min dunin. Nah itu. Min dunin nas. Itu juga ditahan.
khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim Allahu alimun bizzalimin wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati ada diulang. wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi wa mitna Diulang. wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu'ammar wallahu basirum bima ya'malun qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik diulang fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Ditahan agak panjang ya. Paling tidak 2 harokat. Musaddiqan lima baina yadayhi. Ya. Wah, musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Agus, ada Pak Agus? Ada Pak. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Khalisatan min dunin nas. Ditahan, itu bagian-bagian yang ada tasydidnya ditahan. Khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ya. Walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Wallahu alimun ada mim bertemu dengan ba, ditahan. Wallahu alimun bizzalimin. Ya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minal ladzina asrafu wa yawaddu ahadahum. Diulang. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Law yu'ammaru alfasanah. Yu'ammaru ada mim tasydid ditahan 2 harokat.
la yu'ammaru alfa sanah Ya. wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar. Baik, wa ma huwa bimuzah, ada ha kecil, bimuzahzihi, ya, itu agak sulit memang. Jangan terlalu cepat bacanya. Ya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar. Coba diulang lagi. Wa ma huwa. Wa ma huwa bimujahzihi minal adabi an yu'ammar. Wallahu basyirum bima ya'malun. Kullu man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik wa innahu nazzala ala. Punya 2 harakat. Oh iya. Fa innahu nazzalahu ala qalb. Bisa dilihat dari setelah wawu itu setelah hu itu ada wawu kecil. Itu menandakan dia 2 harakat. Ya, kalau hu-nya tidak ada wawu kecil berarti tidak ada. Apa namanya? Berarti pendek ya. Seperti itu. Membedakannya. Wa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Ya. Wa hudan wa busyra lil mu'minin. Baik, barakallah. Ya, baik. Cara membedakannya seperti itu saja. Kalau misalkan dalam Al-Quran cetakan Madinah atau cetakan Timur Tengah itu biasanya setelah huruf ha besar itu kalau ada wawu kecil ya, ada wawu kecil, fa innahu seperti itu, nazzalahu berarti itu 2 harakat. Ya, tapi kalau lima baina yadaihi wa huda, di situ yadaihi wa huda itu tidak dipanjangkan ya, karena tidak ada wawu di situ. Ya, tidak ada wawu apa namanya, rosem wawu kecil ya di situ. Baik, barakallahu.